Evo, javljam se sa lica mjesta gdje helikopteri nadlijeću iznad ugroženog dijela nasipa u Kopanicama i gdje se pokušava zaustaviti vodena stihija koja je, rekao bih, u odnosu na jučer popodne ipak nešto popustila, međutim i dalje u brojni kubici u sekundi prolaze, znači na bosansku stranu od Save. Helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine do sada su bacili 10 ježeva specijalno napravljenih fortifikacijskih objekata za koje bi trebali zakače zapreke koje će zaustaviti vodenu stihiju. Međutim, za sada još uvijek nema nekakvih konkretnih rezultata, ali razmatraju se i druge mogućnosti za sprečavanje. Dakle, stigla je jedna jedinica sa motornim pilama i oni će pokušati da u Savi ogromno drveće koje se nalazi da presjeku i da tim krošnjama te pokuša zaustaviti ili bar da se smanji snaga vode koja protiče, jer bi se onda moglo to djelovati. Dakle, kao što sam rekao, nema nekakvih vidnih rezultata od jutros, međutim dan je još pred nama, pa vidjet će se. Što se tiče sa druge strane, odnosno od strane Orašja, mi vidimo neke ljude, međutim pomalo začuđuje ta njihova indolentnost kada je u pitanju probijanje savskog nasipa, čak prema nezvaničnim informacijama kruže i priče da je to dirigovano, da je pukao nasip, tako da kažem, znači da ima nekakav razlog za to. Ja u to ne bi ulazio, samo prenosim ono što se priča, kakve su skepse. Moram reći da informacije koje su stigle do nas iz pouzdanih naravno izvora, da je u opštini Orašje da opština Orašje ima jednu žrtvu od poplava, naime čovjek u Vidovicama je se utopio. Mi ćemo se javljati i kasnije dok budemo imali nešto konkretnije, a evo za sada toliko iz Kopanica.